الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد رسول الله وبعد. خشك برات رزدار صلابت خود سر حامیا بن هر جين لبن خود حسكت أفريكا أموهين خلقك كدياني جهش نفع كتب برنامج هوا وتارا آيني إن شاء الله بابت أفريكا ما دست نشان كري كو هم ده بحثه فيركرنا بچيكي كين فيركرنا بچيكي كاچا بچيكي فيركينا روجيه کش عمری بچه که روزی بگیرید بچه که چه روزی بگیریدن روزی گرفتن بچه که زارو که چه اره نینه اسلام دا درسته ندرسته جوار ما دا چه بو خود حس کت ام دی بابت ما افریقا ام دی بحث ها وی بابتی کن چونکه بابتی که گله که گرینگه اگه ام به صح کنه روزی وکی روزی خود تعالى يا فرس كي سلمى بسلمان ام روزي بگیرین وکی خود تعالى بيجت يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون خدي روجيت سر هوا فرض كري كچا اف روجيت سر امت البري هوا فرض كرينا وصا روجيت سر هوا جي فرض كري بل اف روجيت سر كيش ما فرض كريا هي سر حمية بتشيكو مازنا چاوي افا الفيري اكام سحكينا كتابة ما فقه وسحكينا شريعة الاسلامي يا تفصيل كري نافاروكا وبرفراهي بما بحث في كري كاتشا دي روجيا جرين وساكي فرزة أولي لازم أو كسي روجيات جريتن إيكشوان شروط أفا فيت بصرمان بيتن يعني أو روجيات تيتا قبيل كرن روجيات هيتا جريتن وتهيتا قبيل كرن فيت بصرمان بيتن يعني في قاف كتشير بيت غير بصرمان أجي مثلا مسيحينا جوهينا مروفاكي ملحدة تشير بيت روجيا بجريتن بس روجيوي إسلامي دا روجيوي نهتا قبيل كرن دي فايدة بني الدنيا ده بس رجعنا تقابل كده فإذا أو كسي بن كفتا بن في آياتي فيت بصمان بيتن يدوي ذفيت بالغ بيتن يبالغ بيت ويب عاقل بيتن يعني بالغ بون أوكو جن جهتا مرحلة جنينية بشيتن بكار جنينية رابطن وظلام جاش بتا بقوي قناغي او قناغات بجده شيتن بكاري ظلاميني رابطن في جهندا قلت الرشدة قوي رشيد بيت يعني وهندا كاجيت مذهب الشافعي ده بما عمل يدس نشان كيري مذهب الشافعي ده بيشت عمري بتا 15 سال مذهب حنفي ده بيشت عمري وي يبالغ او بتا 18 سال كوفيكا في قانون دولتي ونظام عالمية متحدة عمري 18 سالية يبوداناي هذا ويك بلوغ طبعا ما نشانت هي او كسي بالغ بيتن بيت كي هي عمري نه صار جي بيت بالغ بيتن نشانت تو مثلا ظلام بيت سمبلتي هاد بن هدي 100 راج بن 100 بن كفشتي هاد بن هي كاجني بيت مثلا سينجيا والدوله الشهرينه كود بينيت هر وصل ظلام دنجوي بور بيتن ابا فيرانجي يبقى عقل بيتن لازم يبقى عقل بيت حتى روجي سافرز بيت هر وصا او كاز بيتن افي كل مالا خو بيتن او كنجي بيتن نم مسافر بيت يا مسافر سر واجب نينه بس هكا بگيريد كيش بوي باشتره بشيت بگيريد بوي با گرتن خوشتر بي بلا بگيريد بس يا مسافر روجي ساوي فارس نينه اما تشيت بگيريد ودي سارا بيت هكا بگيريد وهر وصا طاقه بيت شيانها بيتن چونكه اكي هاي بيرامير شيان نينه روجي سر نينه انجا اكي جحيل شيان نينه شيانين ايشت هي نشتن أفش روجي ساوينين هل وصا أو تشتد بوين الريجر نبن أو تشتد بوين الريجر كوافجي شروطنا نبن حتى شيت روجيا بكريت شو مثلا نساخي ريجريا بروجيا سفر ريجريا بروجيا جنك وقت كفت الدورة شهري دا ريجريا بروجي جرتني هيكل أفجي لازم نبن أبا هنجي سر أبا تاني خرقة دي روجي يرازما ديفان مرجي تاني حتى روجي سفر بيت بله هم دين سحكينا روجيا بتشيكا ما روجي كاب جريت نجريت كيش عمري دا بروجي بيتن طبعا هم دهين قرآن دا قرآن بيروز بيشتما يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة قالي بصرمانا قالي مروفا خو ونفس خو أهل خو بارزن شو آجري رجا قيامتي فيت أزوتو أم عيال خو بارزن شو آجري جهنمي بله ده چه عيال خو پارزینش آگیر جهنمه برای روجی گرتنه ده چه پارزین طبعا روجی ما قلت روجي سروية بالغ بتشيك نه بالغة اكي عمري 7 سالة كروي
عمری 9 ساله عمری 10 ساله 12 ساله اری اول روزی بگیرید آن نگیریدن پیغمبری صلی الله علیه و سلم نص حدیثی هاتی پیغمبری صلی الله علیه و سلم یگوتی سه کسی تای رفع القلم عن ثلاثه سه کسی تای قلم يسار والرابوي يعني قلنا سناينا نفيسين ايكش هو الصبي حتى يحتلم بتشيك حتى بالغ بتن هاسي كده ام نابج هادو كده مهم شو مشغوله بهي الصبي حتى يحتلم بتشيك حتى بالغ بتن معنى فيردا بتشيكي روجي سانينا وك شريعات قلنا هجي سنايتا نفيسين بل بام بيلنا هوصا نخير ناتي بت ام بيلنا هوصا ام لازمه بتشيكي تدريب دين ام بچی که فید کنی تمارین پیب کنی تو روزی گرتنی پیغمبر صلی الله علیه و گویی هر چند حدیثی که هاتی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 بچی که خو فید کنه نویجه کو عمره 7 سال وقتی بچی که عمره 7 سال بید فید که نویجه علماء اتمد بجن اف حدیثها یا پیغمبر صلی الله علیه و وقتی بیشتر فید که نویجه عمره 7 سال او قاعده که شنگسته که بنمایه که پیغمبر دانه صلی الله علیه وسلم کو او بچی که عمری بو 7 سال کرتت تو فری همی تشتاب کی فری الف باب کی فری قرآن بکی فری نویجه بکی فری کنا صدقه بکی فری آداب بکی فری نوستنه و رابونه بکی فری گتنا روجیا بکی فری اوان عبادات و پرستنا همیا حتی فری کرین و فرتنه بکی عمره که جیه که گله که بهزه اگر توی جیدا بچیک تفیر کره پشت هنگی ده سر آوا بیده تفیر کرن جبر فیر کرنه و تدریب دانه گرنگ ام عیال خو فیر کینه روژی گرتنه بله ده چه فیر کینه روژی گرتنه طبعا علماء نفسه جی کو علم النفس مکمله با علم شریعتی هکم بین صح کنه گله جانبا و اوانه برای خدا یک کچا بچیک ده روژی گریتن هندك دكتورة علم النفس بيجن قلت علم الغذاء وعلم النفس هردوك بيفا قلت شارزان في بواريدا كابتشيك حتى چند دشت خو گيرت يا بروجي بيت اذا بيجن عمري 7 ساليه بتشيكي روجي 6 ساعات فيلكا حفتي 6 روجي 6 ساعات جبونجي فاري حتى مغرب فيلكا روجي گرتني وقت عمري بتا 9 سال سبيدي حتى بتا ايفاري هفته 3 روزا سپیده حتی بیت ایواری فیل که روزی کردنه درسته؟ وقتی عمروید بیت 10 سال هفته 3 روزا روزی کامل پیدا کردن هفته 3 روزا روزی کامل پیدا کردن و هکو عمروی بوریش 10 سالیه بونه 11 سال بونه 12 سال ایدی رمضان کامل پیدا کردن رمضان تماماتی همیه ببدا گرتن بلا بگیریدن هند حالات استثنائي دي تشبن طبعا اكي بتشيكي كي هي نشد جلاي روجا بجريد اكي هي واسط بيوا اكي هي جلاي برسيد بيت تتشي اف بتشيكي ها ابي عمري 11 سال شي اكي جلاي تدي تعبي وطاقت بونما فير كي شولا بدوي ياريا لعبا ام بلا بنفيت بس هكي هر خونه گرت بلا روجا خوب خود چنينه بس دي بيجي بابو صلاكادي ویت تو روزی بگیری آن تو قضا کی بوچی دافل بیت تمرین بیت وقتی عمری بو 15 سال ایدی خلاص حوجانا که تو بيجي کره من روزی بگیره کره من تا روزی گرد کره من تا نوش کرد حوجانا که تو بيجي بو دل بچیکاتی فعل کریه دا يعني بنامه که لو دا بودانه دا کره خو سر آوا کرد ویرانگی هم دی عیال خو فعل کینه روزی گردنه اگم صحکینه صحابت پیغمبری طبعا کوجنکی که صحابه پیغمبری بو صحابیه بو اوی بخو کرد خو کچت خو فیلد کنه روزی گرتنه امام عمر خود جی راضی بید بچی که جی واوارتن کیش چید گیریتن گوته بلا بگیرید امام عمر کو اوه بو بنیاد کو لازمه ام عیال خو فیلد کنه روزی گرتنه بلگه تای بس چونکی وقتی ما ودم ما کرده ام دیویر بدی ما هیک اینین خود تعالی ان شاء الله عیال ما همیا چاکت و صالح بکد و همیا بریواب دی طاعت و عبادت خو حتی امهین خلق یکادید گهین اکدو برنامه هوا گوت ها را آینی خودت گلوا بید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته